Hello everyone, kublay pi parlok barok bapet ya ka channel chonga te menta ka singai ka video chonga ka long ba khleh ktung yu ktung shira bu nei bat usok saw te nga kwa ben share ya phisia barok kumno ba nga khleh ktung ka recipe chonga te to parlok barok ina sedang ya ka video banyak khleh ktung no ni u ktung shira entau u nile bat usok saw te sibet ban khleh pan ngan sapen biang kumno ban khleh ni te don kam ke en te ni uktung shira ni hab ban sde bat uni ro hab sde ta sadung yu ni usok saw pat hab ban thang te ning kong an sde sha yu ni u ni le mentangan sde sha ni u ni le te ni la i menta ngan ra no shalot tementang ada sedih uni ngan sedih so kutung ngan ayung pening dan ni pening lai mentang salah diam dengan sedih so kutung semua ubi semua kutung dan ni kutung mentah lai ngan nak syarut te mentang ngan thang so ini u so saw te ni so saw ro la chan long dan ni so saw ro la i mentang ngan ra nak syarut uni kutung la diap sde tengan pen no ban khleh uni kutung ki en badan kam tengi dan kam uni u nile te uni le hab bandung ta uni u so saw ro hab dung ta yu upian hab ban on ta kamlu bat u som kian ten dung na ini une Tem ni uni ra la long hai
Unai lah long dengan kat mak syurut. Then mentang ang dung sa yung sa sa. Then unai lah long ang kat mak syurut. Tangan ot sayupian. Tengah dia ot yupian. Kita teman-teman ot saya usap kian. Ot ini usap kian. Kita sedang nak mengkhleh ini kutung. Dengan air ni sasam. Unilek. Dengan khleh syuat. Dengan air saupian. Teman-teman sa kamlo. Matusok kian. Dengan khleh raktai.
Tangan ada khleh ini kutung, tangan mat kemudian. Dan perlok barok mana beribang mak khleh kutung manga, saya comment section jangan. Sat. Ni di favorite jangan. Mga bang ha mak khleh ni. Dabam ni bat sa uday. Perlok barok mentang saya tangkap tahu ke video ngin saya kenduk yang pada ke next video jangan. Dengan kepat ya pisia barok ba penyarap lang men like, share, comment ba subscribe ya ke channel jangan. Te kubli shubun sa sisien perlok barok. Bye, I love you all.